नमस्कार ओडिया नववर्ष उपलक्षे मो तरफ मो परिवार तरफ आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना आशा करुँच आज दिन आप बहुत भल कटू सुखरे कटू आप आज दिन में बहुत सारा एंजॉय करूँ आज जेहेतु पणा संक्रांति ढेर सारा पणा पीवा मिल ना आज झामू यात्रा क्या गाँव सब झामू हो कमेंट मध्यम प्लीज कहे देहटा भल ना देख थंडा प्रबल तंटी फंटी आ कि भी पिटुनी एबे मंदिर बाहरी मंदिर आसिक आपण मन संग कथा होची कौन कहू बाबा हिड़ुआ आणुचंती आस धन गाड़ी अच्छी आइसक्रीम गला खा बाबा आसु ना गोड़ खसी मो धनर आसिया जाबा जीव आमे मंदिर भी बुलिया आसुଛୁ चलो आस भितर आस पादू कर दे चंदन हां पादू कर दे देख तो आता पाटी पाटी पी दे और पानी दे दे ना ये मार दे चंदन मार दे हाँ रेडी कौन मारी चंदन मारिबे नहीं ये मामू से देला दिखा 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 मासो मु बोली देली कोड बोली जबा कोन अछि देखो बोल चलो दे 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 एपड़े आंकु दे दे यार आंकु दे दे ना जा खाइबो जा ना दे 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 ना तो चल जा दे तबला चल जा खाइबो ना दिया नहीं तू वाशिंग हो जे
चल से जे ऑरेंज नव କଲର୍ ହେଇଯିବ आउ को आन छण चले जा कोन आन छ पड़ जा बाबा मंदिर आसो करे आइसक्रीम सब हुआ गुनु कौन खाऊ छ ଭାଙ୍ଗ କରିବା ଏଇଠି ବେ आइसक्रीम ପୁରୀ କାମ ସିନା କି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତ ମାମାକୁ ଦେଇଦେ ଖାଇଦେବ तुम खाई दियो ମୁଁ ଗଲେ ଯିବି ଖାଇବି कोड़े खायो दौड़ी जा हो ତୁ ଖାଇବୁ हाउ तू को लाने ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଘରେ ଖାଇବ घर को नहीं जा ତୁ ବନ୍ଦ କର ସେ କ୍ୟାମେରା बोलो मत खंडे देलु बाबा खंडे देलु ନା ते खाऊ ना कामुड़ी की ନାଇଁ ସେ ଖାଇବ ତା ହାତରେ ନା ବହିବ ଖାଇଦେବ ତାର ବସିକି की कथा तबु कुछ खाई ମୁଁ ଖାଇଦେବି एट बढ़िया लागु बसिया को ये मंदिर पाखे आइसक्रीम ठिया जाऊ जेत ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ରୋଷେଇବାସ ବସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫେସ୍ର କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଓକେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଜାମୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛ ନା ଏ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ନେଇଯା ତୁ ତାଙ୍କରି ମଝିଘଣ୍ଟ କାଳିଆ କହୁଛୁ ହାଁ ସେ ଟିକିନା ଭାଉଜକୁ ଡାକି ନେଇଯା ହଁ ତୁ ଭାଇ ଠାରୁ କିସ ଆଉ ପାତକୁ ଧରିକି ଯା ମଟର ଦେଇକି ନା ଆଉ ବଡ଼ ଟିକେ କରିବ ନା ଯୋଉ ଗଦାଟା କରିଛ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କାଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମଝିରେ ଯୋଉ ସଜଗରଟା ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡ଼ିବାକୁ କହିଲି ସଜଗର ସେ ଖାତ ଗୋବର ତ ଦୁଇଟା ତମର ଅଛି ଗୋଟେ ହରିଆ କାକରେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଏଇଟା ଯିଏ ହଉଛି ହଁ ସଜଟା ତାହେଲେ ଖାତ ସବୁଟା ଖାତ ସଜ ମିଶିକି ସେଇଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆଣିବ ନା ମୋତେ କାକା ଦଉନ ସଜଗରଟା ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଦା କରି ସେଟା ସଜ କଥା କାହିଁକି ସେଇ କଥାଟା ଯେ ତାହେଲେ ସଜ ମିଶିକି ଖାତଟା ମିଶି ତା ଦେହରେ ହଁ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ନଦୀ ଗଲି ତାପରେ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଲି
ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବୁ ଗଦା ଦେଲା ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ରଖିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା କରିବନି ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଡ଼ା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବ ଏ ତରବର କିଏ ତାକୁ ନିଚ ହେଇକି ଇଏ କରିବ। ସକାଳେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଭଲ ଖରା ଟିକେ ଆଉ ଖରା ତ ହବ। ଆମର ସିନା ଏଠି ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବା କଥା। ଏଠି ହଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ହୁଁ ଆରେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛାଇ କଲ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ ତା ପାଇଁ ଛାଇ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଖରା କରିଦେଲେ ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ।